Murori wa Barothi wa Thayo TV kwerwo atia ndi handu hetagwo Karuguru na hario itonga we cikaraga area ino. Karuguru itura ritagwo bypass, Eastern bypass. Wona wahetuka RFH hospital hejira igirite arami wigire hau na haria ndakurehe kuma riu hau RFH iri guka haha is around 1.6 kilometers. Is actually a walking distance. Ni handu tukaga maguru, ni handu ngoya nduthi, ni handu nguka na ngari yaku. Ni handu no kirianga story ugo ndumenyaga ni ukinyire, ni handu hakuhe muno. By the way na ngari is around 3-4 minutes ukinye. Ndakurehe haha tondu hene kamugunda na tondu ndiramenya jirani aria mari guku na miciria makite ni kundu guikaraga itonga na ni andu makite nyumba nene, maisonette, bungalow, flat roof, name them. Koguo neighborhood ya handu haha ni handu hagiakitwo ni andu anene muno makiria, and most probably na no wega ukigweta andu aingi a media still no makite cikaro-ini ici kwina andu itagutinda ngigweta maikaraga area no. Koguo ndienda uimagine haha ndakurehe ndikire na broti cia haha na ti nyingi by the way, no ithatu ona ndirarinde cianirire tu ni gugithira irathiraga. Turendia thogora wa 4.2 million na ni negotiable. Size ni 40 by 80 na nikia kinene muno makiria tu ni jihuru na ni nene makiria na ni handu ungioka wake mucii waku wa guikara haha niho tugaga ready to build. Koguo ikorwo wina kioneki gia guikara bypass handu hahoreru urigani na itonga iria ingi na ni estate actually ni njirigire na hena gate na hena soldier. Koguo security ni tosha gatagati ka maundu maria mangi mothe ni maroretwo. Ungioka wona neighborhood tu no nyende utuma mundu onekana we mwenyewe uke wone nuku ti kindu gia kubahatisha. Ni handu we ungienda kwiriria gwaka na uture. Ungienda kwaraniria nani ukuhurira namba ino ya 0798 008 008 0798 008 008. Na nigugura wihike 1 haha ni handu mundu wothe angienda guikara. Haha ni handu mundu wothe angienda kugura. Haha ni handu mundu wothe angienda gwaka. Koguo ikorwo wina kioneki gia gwaka mucii waku wa guikara, choose bypass and of course choose Karuguru tondu haha ndungibahatisha. Wona wahura na mbeo niguikiria mafu na details icio ingi ciothe na thogora ucio ni inclusive of title deed, slightly negotiable. Na ni ukoraniria nani na maundu maya mothe ni courtesy of Maliland Realtors Limited. Koguo araniria nani tubangane murehe haha na hena ndeto nyingi muno gukuhera thimu-ini itagitinda ngikuhera haha ni tondu ni private nigetha nguhutiria mwaria maikaraga igicigo giki umenye watuika neighbor wao. Koguo araniria nani oro riu tubangane. Bye.